Monday the 10th to be charged with offense. Kaunti ya Meru ndene ya Meri kurukite ni ithirite kujira wendia no kurukia bwanda wa Ciambogita muno kirimbe umbithi kialo kiuga timu yawe ya Boris rimeza gukana na ndawa iji arari waritete mukana kiriendia na atumiri banda wa Ciambogita ntugo ciao ni ntare. We have noted that there has been an influx of cannabis in areas around town and its environs, but then our officers are high on alert, and we want to actually warn members of public that we are on heightened alert because we cannot allow this to continue. We will not be assured of any future if we allow. And this man is barely 23 years. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Dennis Mugambi ora ni mutongeri wa Ntukimbi na tumete na kwa bontere cha Southiment no kabete na mbere na kubangania kumenya buranda kitare Shandra kumwetia komba kwithira kebelwa gitine kya mubunge abakiuga nende akumendero mbere kwithira kiduro te wete na mbere kana mai Kembere ngindio ni Kimathi no egutigite kithimi na makariro ya muntu na wigwa unaarwo Kimathi tonto itoroni ibura kethanire Sandira kibauga ate Southiment ate ogwe ni Sandira ki turenda ubwira amurite ntukwena arua nonto Southiment ni tutoringa kura na itutuga mutongeri ora tukwenda wau babwe atobaire kura enu nemwe nande nongarande uge Kimathi gwe Sandira ki alonga mo muthure gwenka na alonga Sandira ki uthure gwenka tonto nande toraigirwe bukiuga ate imwe bubaire bwe Southiment buromba gete Saitani asindwe Saitani asindwe aba menye ntukwena arua gotonge ukoromba gete Southiment no gotonge na capacity egukaria mwananchi tibarakatharoi ankwenda gutuma ere ntumwa ngindio ni Kimathi gwe mutejo tena matunda no twere gwa kirai tugutengwe weja gwa kawera mwangaza gutengwe na ndio kwa deputy president kithura kindiki gutengwe twanie twana turotethetie twanie ura ukiritie Southiment na itebi wonete binene tukwena aro turenda ukwira atiri batu turi aringi bakura turi anto ba Southiment tugwatanirete kuma masinani kuma chiari reto na kweja yuthi turi uge gitarire ni gitare kwa ura kathara no nto no ina wendo na baotwe weja ko support twana kuthoma ikatharo weja barabara na ikwenjo oro go support anto baba utinda kwenja barabara no weja na alia family sieto tutigini endo beto oro kurira na bautu tokere ati ne katharo weja go akatunyomba to abikibiki ne katharo Sandiraki ogwe oka na 2027 na turenda ukwira atiri ubura ugire ategete ugatigira Kimathi turenda ukwira okage haraka turenda ukwania mapema sana watinda utigira Kimathi ugane ure webere ukiuga ati Kimathi ugatigira utegete antiganiro kinyago 2022 teko utigirwe na tego kauga ure tubati kuringira kura tuwe wananchi turenda ukwira karo au tokwanie gapara wane kwa mwekoroku no ringe mbicha cia muicho kire obisi cia Southiment no 2027 atokumagaritie Nabo karibu njurunjeka kumatiania Central Tiania East na Kinyatiania West bakiari kire ndunga yao kire mubunge wa gishigo mbunge akiatiania East impuru wa buri ni bawete nende bakari njurunjeke Meru batetekiria kuona Professor Kithure Kindiki agichunwa gitikia munini wa rais duranone twitite bakiari nende ibatomete ntumwakire baraba kumererege matage tikika munini wa rais bakibori nende ibethere bakiolwa no tukindiki no bakethire munini wa rais kinyidurano bemba kwethira bie kuduka
Baana ya kuroba Njuri Ncheke kuma subcounty tigane Central tigane East na Gishumbe katigane West barabombecha kwitha chamene nchukuru na kuita na kauli kama watene betete na mbere kumba kwitha kwa ta Professor Kithure Kindiki Mbaru amuna thirikari William Samoei Ruto ito support Kindiki kwitha deputy na ito anjeririo mbere kuwa kinyambere atara deputy ito ure tunyuma yawe imukuru wa Njuri na imukuru uri anairana batwe na imwana wetu wa Mbiru na nabwireta kwa heshima ne barabange nontu twe deputy president wa mbere itwarikina na vice president na bonda baya heshima na Muchethi na Kithure Kindiki ai nyuma ya Ruto tu tutemureka nontu tukwenda heshima na itukwenda heshima tebuta Njuri awembi heshima heshima na mheshimiwa wetu Mporo nwa heshima na tutongoria ai mwana wetu wa Njuri ne kenda twakinya kethirikari ura tume support tukuma mwanjiririo ne ruare tuira kumwa kana kumuliungira mwana bwa kuroba Njuri bawite batije kire Kithure Kindiki omba kwithira ichuna gitikyawe bakimeneire barabethirite bakenda kuyira kyoyetike Kithure Kindiki mwaka 2027 na batwe twenjuma ya thirikari ya Kenya ire tongoretwe ni president wetu ura twendete William Samoei Ruto na munini wa Kindiki mwana wetu na toamu support kwa vyovyote vile nyabra bakuiba na nkiroete kyawe twekinya 2027 buto tete kiria turi akuroba Njuri Ncheke toriwa kiteke wikyawe mwaka 2032 mwaka 2032 ikia Professor Kindiki ai munini wa rais na kombeka murungu atutethia tunenkerewe 2032 ai president wa Kenya ire akwete bakira kinda thia Njuri ina meritina kwantai na ibo twire kwa muntu nthuki ire wete Njuri nikenda chokandira Njuri yomba kwaria mwambo yomwe nikenda ombo tonya thirikari ne mere omba kore matunda thirikari Njuri baua wetekiria bau charo atogore Njuri mwaka ke Nairobi mwaka ke Kindiki mwaka ke president kenda yombo karia Kindiki thirikari ne are koti president turonere na reliene na Njuri Ncheke yote tu Meru inafanya kazi na serikali na bwana chairman nasema asanti kwa Njuri Ncheke ya Meru ambaye unaongoza kwa sababu iko na imani na serikali ya William Samoei Ruto ya kapopotiani akuroba bawite babate nando na mtu kinyoriku watanireta twenjuri utendo twendio ntibala bara twengire bara bainche na bateona ko yake batwe no muntu bombere mpuntu akedwa nche ka choka ke Njuri ake yangambe chiawe riu achokirwe Njuri nche ukedwa nche niko chuna wa Njuri na no bonka we yangambe icho choka ya Njuri renge na be yangambe batu totena thina na batu toigento kimwe kuma ntonjere mwanka tochi batu Njuri etena andwa na bara chairman barukire tia barukire kaldia gene kara mereti lubetere bella na no tulubetane bellere nereke kurwana bara bainde tiba Njuri ibo tukwenda kwira mugurura omwena yo na ncheranio irare na Kisumu tokuwa Njuri tare Kisumu barabara re Kisumu ni aitomi Njuri niene kubanga na to manchero itokobanga burato aikia mataya Raila Amolo Odinga Njuri nebuo tuwete karebo na tumesema kwamba hakuna vita katikati ya Njuri Ncheke na chairman mwenyewe amesema kwamba wale wamekozea wote wa Njuri Ncheke amewasamehe wale wamepotea katika nyumba ya Njuri Ncheke warundi na kama hawarundi wanjipange na njia zingine kwa sababu katika Meru community Njuri Ncheke ni moja Rutere rwa Mporo aburi na oriti akorwa Njuri gutira beno rumo na kwira bambecha kwithira kebala kire Njuri kumba kwithira bechokera akite kamba ketana mbere kumba kwithira kibatetheri utira baita na mbere na kaomba kuna watu walia tuongozi ni chairman wetu wa Njuri Ncheke Meru community kumabosi makato Nyeri wana orujaro ndeno makoma agaita muntu moko kemeva para die na wala kana mwa nadia kandu ukisindwa ka kandu ntori yako ya kandu
rwaro yete dai rwaro yete dai my friend rata we da ndawa yani roje rwaro yete wale akweleanwa na chairman idhana na mporo ta wakiomeru ayo yomeru na njeni wawure tuete toeta una ndebo menye wata buisirie bungi wali lugenge eti ya kwamba woni ndi mporo kila nkwenda ndienda mero watanire ndienda uwe mudharaka na mumwimbe na muchuka uwe mutiania uwe mumwimbe ntiwe na muntu oburi uwe mwegembe ndi mporo ntwaburi kiongozi wa Meru. Ripoti ya Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Virenja. Nyuma ya kundirikina na kumba kuthira kioneka kauntini ya Elgeyo Marakwet nende CS wa kwaria bondene Kipchumba Murkomen na chumiritie na kuga thirikari aniumbite kwithe kirutire na kuga bagatetheria na into bya gutumira kirantu bara mbere kwithira bakenyangirwa into bya makinya gutigira bara ba interi na bakwenda kuthama iba kwithira bakithamwa. I want to assure watu wa Kerio Valley na watu wa Marakwet hapa na watu wa Elgeyo Marakwet ya kwamba hamtawachwa mpaka hii kazi iishe completely. Pia Your Excellency, kupitia ile directive rais ametupatia, hatutaki hii shughuli ichukue ati ni program ya mwaka mmoja ama mwezi 3, mwezi 4. Tunataka tuhakikishe kwamba hao wameshughulikiwa 1 month, accounts imefungwa na kila mtu amerudi kwake. Hakuna hii shughuli ya kukaa tena kusema tuko na IDPs, tuko sijui na landslide victims, tuko na nini, kwa sababu hiyo ndio ina breed kind of some business hapa yenye haisaidii kitu. Excellency, sometimes me I've sat in this victims thing. I was in the Embobut Forest eviction committee. Sometimes you have a crisis like this. Alafu unapata watu wanaongeza majina ya mtu hata hakuwa hapa, hata ishi hapa, anaongeza ya wapi na wapi. Tunataka genuine list imalizwe in a month or 2, hiyo kesi ifungwe, twende tufanye kazi nyingine, watu wasaidike, wasonga mbele. Hatutaki ukora na nini waingilie katika mambo hii. Na hiyo ndio ifanyike vizuri. Program kama hii lazima ikuwe na viongozi. Senator, governor, women rep, MCA na MP wakuwe katikati ya hiyo program, ndio waangalie wa provide political oversight so that the people can have proper presence hapo. Sub county commissioner na nani wengine wote wakuwe sehemu hiyo, tumalize. Bishop Kenywa no beto kwithira kiruta mbitwa kiri achiari ya kibori bo kwithira bakimenyera anaboka iteneka karutha rura yankuruki na gwetekanaga kali ko bekwithira kimenyero na njire nene na kuruki kana kayekethire kaimenyero kenda utira batethira bakichunkumania kiri mitugo imithuku gutigira mono mwara kugwatana ndache mapema na kinya mono muthaka akoba kwithira gichunkumania ne utumiri buthu kubonda wa Chiambogita. MC Muitonga imwandiki wetu wa Ndeto na riboti. Mutumiria Wijekeneja Bishop Kenywa wa Mountain of Hope Fellowship Kenya nombete kwithirwa akirita wito kiri aciari bombe kwithirwa gitenerere ana barinja babakarie nikenda batikeje gutonyera mantu ja maija Mbogita Molevi na jangita jaria namwe nabo nombete kwithirwa kirombera ona nthiguru Mutori iria inagachagasha. Mimi naitwa Bishop Kenywa, Mountain of Hope Worship Center, tuko pale Getembene. Ninakuja katika mwito ya kuambia Mungu atubariki zote. Tunapokumbuka kwanza watoto wamepata nafasi ya kujua katika likizo hili, na ni vyema tujue kwamba kama sisi watumishi wa Mungu tuko na jukumu ya kufanya, and parents have their own lessons, kujua kwamba watoto hawa wasiachiliwe ovyo ovyo. Fear pressure ni njikutu wakati vijana wanakuwa pamoja wanajaribu kufanya vitu vile haifai, ulevi, utanji wa bangi na vitu vingine kama vile vijana wadogo wanajua hata siku hizi ngono na kadhalika. Tunaomba kwamba watoto wetu wasipate na mwanya ya make sure wamepata mimba za mapema. Naomba serikali nayo tukue nafasi ku make sure vitu vile inahitaji kutia vijana moyo, wametiwa moyo. Encourage in education, na Mungu atatubariki katika anga hii. Mungu ni mwaminifu wapendwa. Tunahitaji Bwana achilie neema, maana hizo neema inatosha, inafanya mambo makubwa. Nitagusia tu watoto ni kujua kwamba parents ndio waduche, nasi tumishi wa Mungu tutafanya waduche,
in discipline manner, na Mungu atatubariki sana. Vijana mtakaposikia kwamba mtirandarande ovyo ovyo, be disciplined. Wale wako shule, you make sure vitabu mmefanya practices ya vitu vile mlisoma pale, revisions fanywe na Mungu atatubariki. Nataka kuhusia kwa sababu ya taifa letu la Kenya, serikali yetu imake sure kwamba make sure vitu vile mingi za kufanyia kusaidia vijana walio wachanga, walio katikati na wale wakubwa, kumake sure tunawapatia foundation ile dhabiti. Nataka kusema kidogo kujua kwamba wakati tunasikia mambo imekosewa pale, we are two-sided coins, kwamba kuna pale kulebekisha mtoto na pale kumwambia hii ndio njia njema ya kufanya, akanishwe na ambue fuata njia hizi zote zinayofaa. Bishop Kenyua nombeta kwithirwa kirikana ne nthiguru jirani yetu aria augite tumirikane na maromba nikenda mwathani Murungu akagita mantu ja manene nthiguru ya Tanzania nuntu bwa ikuo biria biumbite kwithirwa bigita na mbere. Na hivyo basi sitasahau kuombea taifa letu la jirani la Tanzania, kuambia kwamba wakati Biblia niambia kwamba wakati damu inayemwagika Mungu uleta the wrath. My brothers and my sisters, Mungu hataki damu za watu. Damu ilimwagika msalabani pekee ni ya Yesu Kristo, na hiyo damu imetosha. Kwa hivyo tunaombea Tanzania, president wa Tanzania nitakuwa ni Mosef, na anjua kwamba ni wakati wa kusameheana. Watu anjua kwamba tunapaswa kusameheana, tusiweze kuharibu kile Mungu ametupea. Na taifa la Kenya libarikiwe. Viongozi wa taifa la Kenya, mambo yote mtakapoongea, muongee mkiogopa Mungu, na utakapoogopa Mungu tutabarikiwa zote. Kwa hiyo basi naomba Mungu atubariki sote tunapoendelea kufanya injili ya Mungu, na Bwana Yesu atatubariki. Mountain of Hope Lab Kenya na wote kwa jumla, na Mungu atubariki. Asante kwa Meru TV kupata nafasi ya kutupea moyo tufanye kazi na tuongee kuhusu taifa la Kenya. Mungu atubariki. Viongozi wabarikiwe. Praise God once more. Amen. We shall get our reading from the book of Psalms. Psalms chapter 1 verse 1 to 7. Aciari nĩ gite rĩanu rĩa kũrombera ana benu na kubakaria nkuruki nuntu bwa kugita mauja mapema ona gutonya gita iria itiagirite. Bishop Kenyua akiaria augite tubarikane tubarombere nikenda mantu ya komba kuthonja gita bwega. Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Kaunti ya Meru chunkuni bukithwe ithoni ubakwithire kioneketwo ngireti na murimo wa nyimba nendekiriro gororo mwanya ruthuranire mwandiki wetu gwanthetwo murithi wa bana chumite na kuliunga ntreche na kwaniria na kari mwanya rankurugia kari baru arekire chunjike bithatu abori titirikari nete na mbere na kubuite chunkuni na kumenya nimbi byongo kaumo akamurimo yoyo nyimba kana kansa nontu nende yakayo andete kambe kaunti ya Meru. Nyonyoni uya warukire 19 ntumba kumenya ndamitrimende mwana na yarukite munde no Joshua Murungi ya yarukire ya kuthura marinya yeli kutwaibu tuibu yari mwire ro chunuka ile unkuma na rengi ile oturira na kiru tunya na kintu ito nyonyoni ni aita satellite na ni umba tunane umba kwa affecta ndene murimo yuno ntunture tu itukura thina muno twina murimo wa kansa mwalero atale oria kironde bwa tukunywa tulwe tu oita muchi na wetho na thina ontu ende ba tukathwania ni rwiru na nende ba tubwithirikari ba batume bombo tutethia ngana na ntura yetu yari yake au mwale kwe story tora kwirwa kwe nyonyoni ewere awu rwero mao yenja kilinya rwero mao na rwero no rwototora kunywa rwo kanoro so ndenda kumea researchers kethire possible bakathithia research bakona kethire irwero rwaretere thina kana ne atia kwa karia antu au nontu by then ntachiari ambibu yanto bakwa kwire itare areo nyonyoni ya wao na kithima kiauma nteshua about mabu lakini mbibu yawe payoyo na anto baba group akiwo rwero ne rwerwa kanoro rwetwa kanoro river
rumite na muithone na ara nyonyonye wire ana satellite ire wire kuthura marinya yele yenja no rumirite na nyonyonye kana satellite yu ni to suspect andu ba area ne tire sumu ngene marinya yau na rumite na ni ruo nture yonde na kansa yonde rumbite kugurukira ni rutunya ruina meri mbene uneri mbarene ne amuno tukawata rungiro tawa kumbo tukawataura rukambireria kumerua ana rukoywa intake ni antu bathero ni antu bakanuni ni antu bakimongoro kwina mau. So that is why probably kwina thini ya kasa riti na araura indi amwe na bubu batina uma bakung'ana nontu nibaugite ati nibarombete antu bara bomba kuthithia ithimi bibia ruji bombe gwikinya ndene anture neje nikende bakomba kumenya uma bungwa kansa ni kuyumaga rutene rurwa Igembe South nture nemwe kiaraniria na antu mwanya nibaugite ati boni bakoromba thirikari nikwende komba gwikinya guntu guku nekomba kurete ithimi bibi nikenda bakamenya uma bungwa imbiretaga murimo juju kansa ndene anture neje indi amwe na bubu mubunge wa rutero rura ujikeja John Paul mbaraniritie nawe narikitie kuga ati narikitie kuga sibitari inene ya Maoga ile gwitite ike ndreaga na gwakwa na ile ijikineje level 4 na nakwende kinya level 5 mbese iria rombete ndene thirikari nene ija kwaramia sibitari iji ikethirwa ina rutere kana ina ruhangirwa cancer center nikende komba gutetheria akari na aturi gwera twari na arora na president ka kwa deputy president tomre kwitha tukena priorities nonto itukwenda Igembe South yomba kwithira benefit na ke the 5 priorities ira tombete kwitha tukena Nyambene level 5 hospital one of the priorities na ke priority we Nyambene level 5 itombete kwithira to propose that Nyambene yombe kwithira ina center ya cancer ikenda thairora hospitali kamba kwithia yakwa yomba kwithia yakanirwa mwe na center ya komba kwithia kithithia screening ya cancer nonto cancer nombete kwithira eke prevail muno within Igembe South na kuno munga twethe twina samwea arora antu betu bakomba kwithira bakionera treatment. Nguruki John Paul akiaria na ugite na ikitia motion ndene ya parliament ya national ile komba kuhariria mantu ja murimo jojwa kansa nikenda mwaji wa murimo jwa kansa akomba kutungaterwa uria kwagirite na nikenda akomba kwithirwa akiona ndawa na njirera yagirite na imbuthu na yakaboboteani mbubete kwithira ngitaen kumba kwithira nke reta bill ndene ya National Assembly bill ya kumba kwithira tukiariria mantu ya cancer treatment arora ndetete bill wito cancer care arora ke mwache wonde oro wa yitu ni cancer thirikari bati kwithira mwa matibabu yotheri na kwatwika kwithira iki this insurance ya thirikari SHA ne bati kwithira ikirungamira muntu munka mwisho na kwatwika no yitu cancer na no kuritangweke institution ya thirikari kwatwika ote kwa dismissed kwatwika wote mbakwithio kibuto ngwene kwithia ke private sector kwithia ke government offices kwatwika wote mbakwithio kibuto ngwe na uroka mbakwithia kubuta ngwe kwatwika muntu akamba kwithia akia liable na ake to fine no tinya muntu ro wa itu cancer inya weno qualify kwithira akiendelea kuruta ngwe na akia ni something no muntu uyo ena muchie na kuina antu benyu meke bakumba kwithia we mutegemea Nentura yalia kira ithiritwe ina thina ya nyimba miaka mingi iria bakuga batikumenya na murimo jujumaga nonto antu baba bethagirwa bakigwatwo ne jukumana antu bakuru na antu banene na ndene thirikari tweterete ni mubango juku ikathithia iguru ria ntura iji yalia ki na njira ya kurwa na murimo jujwa kansa kana jukumeka ya nyimba na ithiro ikiona kathira no juthire angi nonga gutigera murungu nikenda akomba gutethia antu baba nontu bari ugwatine bunene murithi wa bank reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Liaki Igembe South. Mwandiki wetu wa ndeto murithi wa bara tunekira kanya gakuno kakire chunji ketu kia mbere kendeto chia Meru TV weekend ugaita kuraya na tunchokerete na ingi nyingi.
Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Baingi batetikitie na mwankanande batetikia ni mwaka jumwe obichine munini wa rais Profesa Abraham Kithure Kindiki mwano mudharaka mwangatajwawe jua kumbatiria County 47 chia Kenya mirandi ya witi nambere nayo ikimuuma nyuma ahangagwe nuigetwe mururumo jua empowerment program ukaigwa taturia iji kinda gototo kunire kiara natokobare mwaka jumwe jua DP Abraham Kindiki ubichine ni kuambiria juma eji ya ntariki mugwanja mwanka Jumapili ya ntariki kenda chia mweri jo thaa imwe na nuchu chia ugoro na thaa ithatu na nuchu chia utuko aja kwa Meru TV era motori ugakorokerwa. Iweni kiri gichunchigete biele kandeto chia Meru TV weekend rikana ni wambita muthoni wa kiramana mona niliwetu kwa mathithoni Paul wa Ngunjiri twaringire kura mwakeni wa 2022 na twaringire rais Ruto ari mutongeria wa Nthiguru na kinya munini wawe ari Rigathi Gachagua ntuko inkai kana meri inkai yakine ndi Rigathi Gachagua no mbere kwithira kewe belo gitino no rayo kirigite kia munini wa rais ni Profesa Kithure Kindiki thaito kwari Profesa Kithure Kindiki na kinyeti ntuko 60 ntuko 3 ya 60 na ithano achia mwaka kana na mbere kwithira akithiria mwaka ari kuyukia obichi ya munini wa rais nende kwena mantu kathomba na mirandi irombete kwithira akiyukia na igia tumirwa ari twena ronoro mwanya rwa Kindiki atwan kana ikungura mwaka yo mbere yo kwithira robisine ya gutwika munini wa rais nende mbetikeria atumbe kwithira tukiwatana na tungere kathomba ba kaunti ya Meru bombe kwithira bagitariria mawe ya Kithure Kindiki ombe tukwithira kirete na ngwichiawe irethirite akiruta kwa mwaka yumwe. I, Kithure Kindiki, do swear Muthikiria mbitikiria narwa atuthuje gichunje kia biri kia rugono rwa mwanya rwa mwaka jumwe jwa Profesa Abraham Kithure Kindiki obichine munini wa mutongeria wa mugongo jwa Nthiguru ya Kenya muthenya jwa igoro twakujira na kuigwa Ameru bakiuga barianganako kari mugongo na bagachunche maguta gakenge boria abua agachungai indi narua denda gokwera nama amona gochugwa kukunthe nema bwagita wega butiaga oi te Ameru bonde bakumbatirite DP Abraham Kithure Kindiki kibarene kiao bakimwangia kumwigika na gutiro tongeria bwawe kuribo batiokunda ruthira kao kana baruma bigwa kiu nituriongerete bamwe ba arimi na tongeria babia mabia mera Meru neu tukamenya uguni buria bonete kumania no tongeria bwa Kindiki Kimathi Monjuri Sakinjo uria ni mukaririgite wa Nyambene Mera Traders Association Nyamita augite bo gote uteithio bonete kuma kiri thirikari ya Kenya Kwanza mwana mantone jakonie kimera kia Mera kinya nyuma ya kwithirwa bari na mutana wao obichine ya munini wa rais. Sakijo augite Kindiki niwe wathiri gutetera Meru na arimi ba Mera methene ya rais Daktari William Samoei Ruto niu bakona thoko chia kimera ki nthigurune chia ome
indi nĩ barĩkĩtie na kũmenya atĩ Kindiki na arĩmi nĩ ngũgĩ iji na gũtĩ karutĩra gakũbaringa kuma kĩrachione kĩrĩa kĩratherua kuma ubichine ya DP Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kulingana na Sakijo ni ati ntuku 365 cia DP Kithure Kindiki ni wirane butheri kiri arimi na biashara ba kimera akiamira, akiuga kajukawe kuogora kimera akiamira na kugondokera irundu na migiro iria ingite mpingiro ekumagarukia kimera ki ome nthiguru ya Kenya gati kuigikanwa buru okumira obisine to ringi muno imantu ya thoko mantu kinya ya kwethira kwena confusion ndene Kenya yongwa kuhusiana mira tukaingirwo ntukumwe tukethia iyaka mira ya ere maendo na we quoted in a public media na public arena okio yukasia challenge ya mantu amira kuma tuyo kinyithia iriro byetu ki president wengwa na wa kwibwa kwethia mantu ya mira na muno mantu ya thokwera irio ya Somalia no ayukirie challenge you na katuwe at least itonete development kinye nego yukie itarira ya muno ya usolve mantu ya mira ya Somalia na itonete pia weche mania na tongeria mwanya bayo kile kinyanga bana mutuma kwa lilia mantu ya lakini wamuabu bwana deputy president tuwe so far bila biumbite ombite kundeliver ibikai ni expectation ya promise nonto otebi tromba kurealize mantu yetu ya usolve ni gatu ina Somalia wambere ipo ito hapo intiroe Kiringo Somalia lakini Kiringo ambassador na ishirereo position ya ambassador ilindi kulingana na solution kwa level of solution ile kuendeka on to presidency twindiro na president wa Somalia kinyana hao tukandiro na president yo Kenya ko weke presidency iyo wakati kwa embracement ya okayukia wa ya solve no ambiririe intervention ya kurura mwanka we interior minister bahati mbaya no ametilere ati na kurura kwa mwanka yura bahati tuimira ni tukuona yayo yomba kwethira solution ira tukubia nonto kweria kundiru na bara bayo balibani na sympathizers bawe ndene Kenya aina support na backing ya tukumenya na tukuirite iriuru muno thirikari ne ikweta ni gwikinyana presidency utibu ambassador amba kwethia utibu mtunga amba kwethia lakini owo kienda wa solve mantu ya kurura mwaka kwaombeka kututethia tumba kuona libani na mantu ya tukeya witikiria ya kuluka tamweku kana tamwe yetu inio tuita kenya mwaka yuya batikuetra ya direte po bwana Kindiki au tuona kidogo kutrae kiro pressure kuendeka na tuite mantu ya mwaka yate kwenda rutha rwa Somalia imantu ya Kenya mantu Kenya ingite mwaka kwa bwana deputy president utebio tena bio mantu ya mira na Somalia Nkoroki Sakijo na ritiko ni ukaria mono miankene Mero na Borona Tharaka Nithi na ntere ingi cia nthiguru ya Kenya akiuga kirigani kuona abatwire kutharikirwa ni maitha jandithia kuma Kindiki ari minister wa ukaria bwandene na wathani bwa matura na Mwankira Nandi ari DP no bakutharikirwa buria bwa nchereki batione wakubagiria methori Momero augira mugwejwa utuko jochokairua aria jurejira kulingana na Sakijo ni ati Kindiki ari na mainya ja guchokia na kuthingithura tumo mbithuko iji Nandi ari DP kurukia riria ari minister ukaigwa ntubu ni bumwe bwa jaria ja kumutura ruontontia na tuija Rwandaithia muno area cia Tiania Nembe North Embe Central no atire thine
itathirwa utio thomba gwithira batwi we interior minister twina issue ya kuurwa corona na kuirwa ndethia bandu tuongelwa madaraka weitia na kwanza riu hari deputy interior minister ilio hari kinyana IG of police Mumiru twaithira twina miru wengi muno thirikari-ini lakini twenya kimantu ya utukoni tukona mantu ya security kidogo kwina upungufu bu nene sana na batu miru tutibati kwithira twina inye twina thirikari-ini tutibati kwithira tukirira imantu common yontu kuurwa na kuirwa ndethia cietu. Ithenya-inĩ rĩu Sakijo augĩte Kindiki ũrĩa nĩwe mũkaririgiti wa kamĩtĩ ya minista baja nthigũrũ ya Kenya na aremeri kũreta minista ba Mount Kenya East yamwe nĩu bomba kũrita ngũgĩ yao ta minista Bwega gũteithia mũgongo jo Amero Tharaka Nithi na Kenya bonthe ta ũrĩa twĩthirĩte twĩkũnjĩra ntere ingĩ cia nthigũrũ ya Kenya. Wirigiro kwetu nĩ atĩ when deputy president yo bati ku demand appointees ba aritingwe ba thirikari iba bati ku deliver agenda ya thirikari ndene Meru county the lanja Meru nontu kwina Tharaka Nithi na Meru yingi katuwe Kinyau kwina issue bo jeka botingani Sakijo na meneretie rudhiomi rwa Kindiki rwa fire si fire akiuga ni mpio ya ruje rwa Kongo gataitiri na gutemurutira jua ubichi ya NDP Mount Kenya East akimuria migambo yawe niguanane na mathithia jawe na itekia deputy president tekia ku individually ikietu twemiru na tukethra tutikuiwa muthitira yakio lazima tukwire nontu turiona yaka na actually to even dismayed nontu turiona yaka ukinyite ku information ile kwendeka nontu turiona nontu tukwirenge kinya tu state house tukero tumiraene thirikari Djibouti ne rambiririe kura i president wenga thirikari Djibouti ne rambiririe kura mira kana ni retekiririe mira ina meri ina thai kuthira na tobwera twenya mita bado tutekuona into ya ground kuna ende tukauria no gwira information yiyite ya itiarite wamba gwithira we thirikari ne we menya thai bamunjure na nyamita na baba angi betu bonde itukwendia mirangi buti utikinya kilo mwa twendia ikuwa kwe bora kwe into kiteo twina MP kinya bombite miraine John Paul Mburu Kile kinya Tinje kinya buri barendikire by close muno na we na ate ringe tukuona decision ni muite ite we taraka ora tukwenda na eto te katuwe bro tute kuigwa muthutira yo biciye ora tubati kwithira twimibaua lakini nikagokaria ate professor manto ya mimi si fire na fire hapana hiyo fire na fire katumeone mimi ni noma si noma katumeone kimbi kimanto ya security kimanto ya barabara tuwa eri itana Kindiki miraene itwabwithiribu me manto ya security itwabwithiribu manto ya national development ira Meru itona akiri itugi binene bia thirikari ya Kenya Kwanza mbeo mbithi nibonekere kwithirwa abarika nyongone riria barombaga kura cia mwaka jwa 2022 amwe nabo rwimbo ruu ni rwagire mwamukiri nyuma empangaratano gukujiro gatagati ka thirikari iji na mbeo mbithi ba ontobo bugitwika imwe ya michingi ya Gachagua kweberwa gitine na DP Kindiki gutwika murio kwa bwawe nyuma ya Gideon Kimathi muriti ngugi ubichini ya DP Kindiki kuga ngwataniro mbeo mbithi na Rais Daktari William Samoei Ruto yachiarirwe ni Professor Abraham Kithure Kindiki nitwendete kumenya ugebwa mbeo mbithi ba akuma Mount Kenya East igoro ria ntuku 365 chia mwano mutharaka ubichine NDP Mwenda Kinoti ni muyuthi na mutongeria kuma kaunti Meru. Kinoti na meneretie thirikari ya Daktari William Samoei Ruto na mwano mutharaka Professor Abraham Kithure Kindiki na
kuga mbeu mbithi itina witikio na atongeria baba utongeria bwao ni bwa kunyarira mbeu mbithi. Kinde githai na thiretie mwaka jumwe thirikari-ini na batu njira chumite kwinana bamwe betu tuli aciari na kwi untu bumwe tuga kusu mwana agaciarwa akaraua mieri mbere 6 kinde kinai mwaka ndo na akaritwo mwaka jumwe furu igita ire kinyete rekoria mwana uyu twaciarire ri we ena benefit iriku ki batu tuli antu tutimukundi ariara mwana kaire tutimwongia kaire atukamuria we atutethetie ate tuli amiru we atethetie antu batharaka ate kenda bamuonokia tikwirwa tutomwonokia ou taka twin blind. We are not blind. Tutomba kuthingata mtonto yu wetu inya gitari mwanje icho arerwa akiunjaya ero muritani omwega njenu yonthe ikajawe gweterete atano nyakwa bariuga iba kwenda kuona njesu no arachokia arauga atiri atano chia iba batwina bwaja ndene ya kiurukia baba kwou inya oni ndemo yuthio mero na ndemo mero ndiuga atiri mutano chia turia ukumbenefit kumania na kuria thina gwakwa mutano chia nuria tukuria thina nawe kindiki agatwika oni ndinyanyaswa kenda uga tutam oute mutano cia gwatwika bill ire kurukiera ngwatogurwa kwaria unkwaria ja thaiji oute mutano cia gwatwika bill ire kurukua ya gontu nyamunda jura bajojo barwirire na agakira oute mutano cia gwatwika bill ire kurukua ya kweberia NHIF ire arantethaia ikaretwa SHA ite guntethia oute mutano cia gugatwika miswanda ikurukua ya kwethia kithomo gya secondary 52,000 skuru uria geta na iture mikura inyi ithomo bya PP1 na PP2 na agetikiire na agakira oute mutano cia Deputy President Kithure Kindiki ngugira tomba kugana itete kana in my observation pengine tibaragwikia nto irunduni tutaiji guntu kura mbere mwanka kwa Deputy President ko antu bate bari ongete gaitikara mono wajaire ntikomenya thei batethekia tena kuriongano Deputy President na to andikirite ana ndachore baandikino ana basothimenti batura bathatu atuenye unongogi lakini generally kuma kwa Deputy President irio jensi uragi mono akwa Deputy President na nyambere ya Deputy President no ore in charge internal security ko kuna ndamwe nyingi mono embethi itekite njarene ciawe na je kabubu tengani ndona jangara tenu lakini ndo mona Tanzania ndo nenya waketha ena kaishu kidogo atakwera ora thirikari iji no eri jana ko kamwira tutembere no ntuno wako thire no juzi siasa ene ciawe no ntuno ngwete kinende akinyete peak ntagwete kiaringi kinyawa akinyete na ntagwete kiakoruka akinyete no nganande aithuganirie na wengwa igitari kinye for example ntatoje ajumbe barambererie ajumbe bakona ibo sama kana ibakogwa kana bakana bena kaigwatia atinande Deputy President gwatweka atithirari Deputy President Ruto 2027 batithira bakie Karuto kari kaigwatia kamona ndere wengwa amberetie bojaire abunge bamberetie enjire mwe egochokaniria nto kana gutwairia kairi etimu ntu tukaria nande nkuri kara imbia ko karerua kebera ga kuiwa kute muntu ngiwe no karibu nene jawe kute muntu ngiwe na mbecha jawe kute muntu ngiwe maisha jawe jagiri jawe bwambere ma I Deputy President the most powerful person muntu bairi Kenya nanya mwana bishop ko utige ndo kiumurungu na kiundeguru utige ndo agite gyokarwa mbere ya jumbe beto batwine bakinaina kwatweka kaba kuthuganya bagatumira kanya gakuga Kithure thira Deputy wa Ruto 2027 batethira baria mono bwambere matutehamo nabo gutekiure kireu batura na inchi bwambere tutehamo nabo thai na kiugite tomato jamwe nabo tutete mbere Deputy President kwatweka na kwenda support yetu ya Meru 2027 en option imwe metho ne jamwingi na rombe gitiga president ariwe kutekia kwaga
na karete ofisi ni deputy president mwaka jumo na arua en exposure kungana kwa tweka kwembecha trarachio mwaka juju mwana juju tikere junga nicho kwethe nachio kwa tweka ichendeka kwa tukai ni ikomenya thirikari itango ke miaka iri ni ngani yawe kumenya thirikari itango ke ende kaigwa ateka gutwira tukare nyume muntu tunyanyasite muntu inyite ndigurweji muntu tukumakira economy ya Kenya buru eti tukare nyume we tukiuga muntu wetu imbituonete ndio na mirandi ya mabilioni ya mbecha especially jaja iketue kuntunya kuta support thirikari Western Nyanza na Coast mirandi ira thirikari iturite ku thai tukwaria na ire bangiri ni mbecha nyingi muno batu meru imbituonete batu ko Rwanda chenedi angegakwa angando kare njige kiro budget yani ipindi tu naja ni assembly ipindi watweka Kithure Kindiki na kuenda support ya Meru na arungamike president ari wetu Kenya nyumewe inde agweta kabuti ka oplesa kama nyanyasaji uro nyanyasi region yeji na Meru kwa jumla patu tamono Kinoti kumantere chia Tharaka kaunti-ini ya Tharaka Nithi akiaria na Meru TV. Kinoti augite kunari DP aumite rurijo-ini rwao gutigia kwithaira bagunikite nakio ta Tharaka Nithi. Mutana uju augite ni bathuri bonene ni thirikari ya Kenya Kwanza thirikari ni mawirane ja urongo bagwikari kiuma na rikithoa. Mutano uju alienda Kindiki achoke maturene kwaraniria na mukari uria nowe muringi kura na tikuthurania atongeria nja kwawe batikumwira uma bwa mathina jaria bari najo. Ta chairman wa Kindiki kana thokoina marimanti kya kendigaritie burungu tweka mianka neme thuru karibu 10 tukera gwa twina stadium etaro etweka stadium. Yes. Na ino tutongore mo marimanti wa recommend stadium weno egweto stadium nete stadium ne damu keni ne kugya kothoko yirwe rwago stadium yiro rwago twakora ultra modern stadium. Yes. Totu ya Tharaka tioka twarumirwe twina nene tende tokinje to think okay by 2032 perhaps not to think keruki lagi toro dero dariri to tita kenda to ngene ne komi toro dero stadium ultra modern keni kirio aruao doko ne akwa ukeni ukene nto kake atweki lebo utie monge kiarudo mokwegwa na bus park etweki ara doko ere ndogu antu bakuru kirimbiye tane to Mr Deputy President tafadhali tethi anto Tharaka ende wena kanya no ntubu kanya muntu atiwe na korionde bumbo kwiro kanyere kaina gwe imwene na gwe ntugo takithwa ari obichini ende wana gwe na kurionga kokongi ni ariganirwa Tharaka Nithi ikwaumite no ntu bagukuthoka arion aya Tharaka Nithi akerwa agutweka mubinafsi naririkane kwa Tharaka Nithi it's part of Kenya baba ange bakirothro mantu baba kirothro mega no ndo mana gwe gwitogwa kwe mantu mega tukuona gwe wondo tukuona gukirotho mantu mainge nkorogia mama kurotho Tharaka Nithi so wana ti go tuli part of Kenya tuingithirwa maendeleo tabo babange bakuingithirwa. Makembo Joseph uria kinyawe ni mukari wa Tharaka Nithi augite maendeleo ajatiumba gukinyira mwananchi ukaigwa jakarairwa michemanione na irengone biage chiacha akienda Kindiki aitia nkathi ya kuleta na kuingia wirane bwawe kiria kari augite Tharaka Nithi na arikitie na kunoga agietera ikangabiria biri na unene bimuririkana ne bonenie ni atongeria bagwonka na te akami mugarura mbonete umunene wa Kindiki agandi utiegu ende kuringana na migambo era nkuigwe kiarigwa na gubwa gwake no inge tukauga mutego oragi o mami we kabarabara nkuigwa atigire to wa meomponi no kuigwa i kathungira ende ndigwa kari wa kwa magata gwe agantithite no we nyonti mbaragia mbonete takwiko nkuigwa na thondekete bukai ende agandi marimanti no ntu marimanti ni andi kuota ya town so enu inyo marimanti gutie mbonete aruthite na bateri kuigwa akiruthaga ntu bonene na bwega ndani ya marimanti teno ende for example
ndeni ya thoko ya Gatunga ni akitwe na tauni ino niyo yomba kwitwo Tharaka Town gutire gintu kiumba kwigua kiruthitwaga tari president na ari na ugweco bunene bwa kugana ndeni ya Tharaka Marimanti ino ibati kwigua gitagwa Tharaka Town taburo kwigua Meru Town, Chuka Town, Embu Town. So aguno mbomba kuga ni utie bumbonete Marimanti aruthitwo. Mĩario ya baba nĩ gwati mbaru bonene nĩ Bruno Kaimba ũrĩa ugĩte Kindiki atĩ na gĩa kwĩringĩra kĩbara ĩkĩringithanwa na ũrĩa weberwe gĩtĩne Rigathi Gachagua. Kaimba augĩte rwangi rwa kithomo kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi rũtuĩkĩte kĩronda kĩa mũteneka. Akariba kiuga atĩ kinya nyuma yabo kwetherwa na ubichi nene ndene ya nthigũrũ ya Kenya bando kĩrumba gĩa nkoji ya kithomo Tharaka Nithi kĩrĩtanĩra o gataria. Terete kwethera mbonete ta chairman wa Marimanti thokia Marimanti era yaterwe na gĩsiasa ere mbake beza chiayo ire nchokie na yakwa na standard ira ebateri wakwa thoko ere gutumikana antu baingi muno ndene Tharaka constituency ndene ya Tharaka Nithi. We are yet to see njara yake ndene ya uthondeki bwa thoko ene Marimanti nontu ende miaka gane thirite Marimanti tie thoko drainage kururo ko thina nderi twene ogoko. Yes, KSIP 2 yanenkanere mbia through the World Bank through World Bank yanenkana better through KSIP 2 tumba kuthondekerwa thoko lakini endere miaka ere down the line re imbindro that deputy president ngo expect ko mbonete njara ya kuku nikenda thoko yakwa tu kerage nkania nkurukitwe na deputy president ora tweno etha ino iko kwethera tukioba tantu batharaga kumba kwegania na irio endo utobati kwetha mirandi ya roje tagachende nkoro irrigation project yena funding nikenda tomba gwe kumirio tongori ba muntu uyu kwaga roje na kwaga kurimana roje na twena roje kenda Tharaka na twena deputy president ora tomba kwegwa tutiona kairi ikerumi kwe Tharaka. So akwa ndagwirwo muno ayokete na kanya kaka ku ensure that ndoje ira itaomba kumira taroro ya rokorini roro serve entire Kereria weiro funded gachende nkoro ya mbere 2012 na naije kumari interior minister surely ndio wana mbateri kwethera nkenete zaidi lakini ntikenete nontu I'm here to see njara yake ndena maendeleo Tharaka. Yes, babara titamak kurugure anto tilazima anto wewe kile tamak is a tall order for example, lakini watu wetu babara chetu kinyamaram na ino uwezo bubu ta deputy president tiogoto kwenda tabura katiba kuwa enenkaneta article 204 iguru equalization fund ya Uganda aba takwe bombera ibongerwa kanyamwaka professor nabati kwethera ije Tharaka tutukete marginalized over the years kuma twe mero twaditu Tharaka Nithi endi toyo na nabati kujuke nafasi eno rokere mapema na kumenyi kumite na gututhondeka ciara gwikiarwa tirita kiarwa na kanywa kau muthikiria mbitikiria atwikire gatanta au narua kiri gicunchi kia biri kia rugono rwa mwanya mwaka jumwe jwa DP Abraham Kithure Kindiki obichine emunini wa mutongeria mugongo wa nthiguru ya Kenya muthenya jwa rojo tukamurika gicunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono rudu ndiako alietwa ni mwirigi wa Charity.
Professor Kithure Kindiki atuan arwatwikira gatanta kandeto cia Meru TV weekend ithira wina kaita kakene ibano tubo tuthiatira akimitando yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya tuthiatira okulukira Secret na Pang Meru TV ni wambeta muthoni wa kiramana mona nilwa mathilia ukaripola wangu njiri.